pai la pen ilitum ning chiparo athimai ilitum la dak hakko pen sitame langsundo sita lason picnic sport bang kawe la sita me ilitum kadu kawe ilitum iem barim alang usukeron sar kacipaduk pen ajani pini ilitum labang so ati malong ilitum kicu thai kelang athai nanggonai pen ilitum ko anloni ilitum kang thilang sorat usitami akerap long lo la pen ilitum denarong arat usitami dukan pen cenglo kaduk kawe sitami akerap long lo la ilitum ning ciparong pon bini ke indeng sirkep kan sirkep an ke pleng lo so ilitum ang silang so ada kiju yang lama lagi kan sedikit kita lon pon long ke nilitum tak kopai lu cek sampai ke mana belum kami nang dondun ho la pen kaduk kita akhir jumi nang la pen de cultural evening kenarong kaduk kami pelang kipi pen cek media tam cek lendo sitami kaduk nilitum hanang rap so let's welcome Miss Wenu Kopi. So she will be performing. So I don't know what song she's going to perform. Otherwise, kada kita alay fan. Nilitum labang sobat. Ini cara kita. Tuh kada kita. Insayo. Akimi. Minta vacation yang sing sayo itu silang ini. That's my friend. Tuh apa? Kada ini jalan ka. Okay, so ready lo ba? So mas upawan puso na haklo din. Tuning report alang litum si lason anso se ke pam me pontenji ke bang jilang an kan bangke alang litum sa nang cerap dunji pusi litum kan ke pono. So ये वो एमएलए हो तें लोग को आह्वान जो नाम जाते ये पिकनिक स्पॉट टू तें लोग के thank you so much. Thank you. Ada track ready lo ba? Tentang film so celebration long. Acha, nalo track ready lo. Pancuru lo. After her Media kote itu kan. next performance will be singing. That means next will be Mateningkan sirket kicau. what called a rocking performance by Masih kita tentang. I'll tell you later on. Itu lo kasih. Episode 1.